No čo? No dobre, vynikajúco. Daj mi ruku. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. More, no more, more, no more, more, no more. Nemôžete go zebrať. More, no more, more, no more, more, no more, no more. Ja neviem, do piči, ja som sa zobudil a zrazu iba vôbec si nepamätám nič, iba zrazu niekto mi grce na nohy. Obgrcal mi nohy. Obgrcal mi nohy. Čižmo nemá jednu nohu, lebo mal ogrcané ponožky. Koľko tie krát v Tatrách? Asi 6, nepamätám si. Nenatáčaj rolku už. Opa, opa! Aj veci, nebolo by od veci. Aj deci, Nebolo by od veci. Trošku ale. Nalievajte. Hit the road, Jack. Don't you come back. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Takto, by som povedal, sú ľudia, ktorí si vedia vypiť a potom sme tu my. Takto mi volá zákazník, že dobrý, dobrý, pán Doboš, boli ste u mňa minule a zapojili mi to mágio, ale nejde. Jak nejde? Nejde to. Tak mu hovorím, že chyťte ovládač a dajte tam AV. Mám tu iba, že D ako Digi, A ako audio. Takže dobre, musí ísť takto mladý kuva, lebo ja vám to takto nevysvetlím. A kde ste? Ja že v Tatrách. A máte aké počasie?
čo mi hovorí, že aké počasie, a že pekné. A potom sa opýtam, že pani, akú máte telku? Hrubú alebo tenkú? Sony.